Nyaɖeɖefia ta 12. Nyɔnu la kple ʋɔdriba la. Dzesi gã wɔnuku aɖe dze le dziƒo. Nyɔnu aɖe si ta ɣe abe avɔ ene, ɣleti le eƒe afɔ te, eye wòɖɔ fiakuku si ŋu ɣletivi 12 le la va do. Fu nɔ eƒo, eye wònɔ ɣli dom esi wònɔ ku lém be yeadzi vi. Emegbe la, dzesi bubu gadze le dziƒo. Ʋɔdriba gã dze aɖe si to ta 7, dzo 9, eye fiakuku 7 le tawo nɛ la va do. Eƒe asike kplɔ ɣletivi siwo le dziŋgɔli ŋu la ƒe mama 3 ƒe ɖeka, eye wòhe wo ƒu gbe ɖe anyigba. Ʋɔdriba la nɔ tsitre ɖe nyɔnu si nɔ ku lém la ŋkume, eye wòle klalo be yeavuvu vidzĩ si nyɔnu la adzi la. Nyɔnu la dzi ŋutsuvi, ame si ava aɖu dukɔwo katã dzi kple gatikplɔ. Tete woxɔ ɖevi la le esi kaba tsɔ yi ɖe Mawu kple eƒe fiazikpui la gbɔe. Emegbe la, nyɔnu la si yi gbedzi le teƒe si Mawu dzra ɖo ɖi nɛ, afi si woakpɔ eta le hena ŋkeke 1260, eye aʋa dzɔ le dziƒo. Michael kple eƒe mawudɔlawo wɔ aʋa kple ʋɔdriba la, eye ʋɔdriba la kple eƒe dɔlawo hã wɔ aʋa kpli wo. Ke ʋɔdriba la ƒe ŋusẽ metri akɔ o, ale wobu woƒe nɔƒe le dziƒo. Wotsɔ ʋɔdriba gã la, dã xoxo si woyɔna be gbɔgbɔ vɔ̃ alo Abosam, ame si kplɔ xexea me katã trae la ƒu gbe. Wotsɔ eya ŋutɔ kple eƒe dɔlawo ƒu gbe ɖe anyigba. Tete mese gbe sesẽ aɖe tso dziƒo le gbɔgblɔm be, azɔ ko míaƒe Mawu la ƒe ɖeɖe, ŋusẽ kple fiaɖuƒe la kple eƒe Kristo ƒe dziɖuɖu ƒe ŋusẽ la va ɖo. Elabena wotsɔ mía nɔviawo nutsola, ame si nɔa wo nu tsom zã kple keli le Mawu ŋkume la ƒu gbe ɖe anyigba. Woɖu edzi to alẽvi la ƒe ʋu kple woƒe ɖaseɖiɖi me. Womelɔ̃ woƒe agbe nenema gbegbe be woayi sisi ge le ku nu o. Eya ta dzi nedzɔ mi dziƒowo kple mi ame siwo nɔ wo me la. Ke baba na anyigba kple atsiaƒu, elabena Abosam ɖi va mia gbɔ. Dzi le ekum vevie, elabena enyae be yeƒe ɣeyiɣi la le kpuie. Esi ʋɔdriba la kpɔ be wotsɔ ye ƒu gbe ɖe anyigba la, eti nyɔnu si dzi ŋutsuvi la yome. Wotsɔ hɔ̃ gã aɖe ƒe aʋala 2 na nyɔnu la, ale be wòate ŋu adzo ayi ɖe teƒe si wodzra ɖo ɖi nɛ le gbedzi, afi si woakpɔ eta le hena ɣeyiɣi aɖe. Ɣeyiɣiwo kple ɣeyiɣi afã le afi si ʋɔdriba la mate ŋu ade o la. Tete ʋɔdriba la tu tsi to eƒe nu me, esi ɖuɖu abe tɔsisi ene, ne wòaɖɔ alé nyɔnu la, eye tɔsisi la nakplɔe adzoe. Ke anyigba la kpe ɖe nyɔnu la ŋu esi wòke eƒe nu hemi tɔsisi si ʋɔdriba la tu to eƒe nu me la. Dzi ku ʋɔdriba la vevie ɖe nyɔnu la ŋu, eye wòyi be yeaɖawɔ aʋa kple eƒe dzidzimevi mamlɛawo, ame siwo ɖoa to Mawu kple eƒe sededewo, eye wolé Yesu ƒe ɖaseɖiɖi me ɖe asi sesĩe la.